Kardom, ili runing tikathar, tini ada pabirta, ang tonten, arju ponta. BJP candidate Omor Singh Tiso kehai ang theklong si BJP asong atum kilun ke kan pen aning kachiparong pon. Wosek ni phaipli arni MP kilik ang thek paklang pon si BJP candidate Omor Singh Tiso lak isi so se avot pen chepahai pon si dipulangkung habe ahem arlo along aning karong kachipi pon. Bang so hut pherang ke atum pen MP Omor Singh Tiso aphan karjupon ahut nang ke thandun ke non ke bang je arni pen ke Karbi Anglong arlo along theng piarong ke e asai la pen tourism ahin anat kaching thorpon po la pen article 244 a sitami hangdun po pusi BJP pen ke haidun MP candidate Omor Singh Tiso pen pherang ke thengnu ningjepon phuloni pen uru ning tikathar Karbi Anglong news. Ingia wat saibhan jasemet peda bangke dakkan yang utul mas konsil di mahasau utul mas konsil tourism ma department kan jase non tourism bangke detaching selak konbong alang sitame tourism abang ke pangcung dia macam klaim konbong ladak sitame nidita cerap bangke kamu lapen tourism bangke ladak ke pahinu sonta ladak bangke nang itu preserve nang English kan follow preserve lo pulo de nang letung tangka mahal ada longpon wala ko tourism sport ta to pikan ke lo kalo lapen ke anlo tanda ladak yu da to man tangka mahal kan ba bisa kai kacu kami plan awasa ta dewa vista ini tum ayu da tum han kacipari nahi kacithan nahi bangke hospitality la bang suat training bang itu bang along ngapre kamunit bang lo koson se behar nahi ma yat na si tourist atau ban si bawang ni pulau ini tum cleanliness lapen security lapen hospitality abang itu labang cari pamekanik lapen pamekanik non ini tum kajirongat lom da heglong lo Australia pen Japan pen lapen kapre kadim pen tourist satu wang po hola guide tum bang chapon po tiket heglok inal heglok lo pulang de la aning karong $10 $20 tekan de titik dolar lo bulan 20 pada lasi ahut bangke la high ticket heglok inal heglok indo heglok tala Japani satu konoi Australia satu konoi la hai touri satu jame paisa ketekan hai ahut bangke suri pokep dalong tu nopiti atau suri kep dalong tu nopiti tourism spot do open tadang bangke ini tu jasa kete la dem kona la bangke ini tu la agriculture ahin sampai ladake landslide ta be flood ta be land ta 2000 ini tu organic labang so खेती के लिए मानसिक समेत पे labang ini tu claim bon for iponang palam non Punjab along sonson ke chemical fertilizer lapen ke chemical pesticides IPK ong ajoy di hola dake ni datung income ke dulu tak cancer bangke long flight tala son ke dulu lapen Karbi Anglong bangke jasemet peda bangke hamso ponoi birik ponoi kado kabiat tuman sitame ladak asko bangkeu tebose itu market link bangke itu by strong marketing bangke kapre atau pese Flipkart atau pensane kapre pensane ini tu line up lang lapeke central government pen scheme doan sitame yes central government pen scheme doan sitame Karbi Anglong sitame pen kewang body pula pen 244A 244A lapen 125 constitutional amendment labang so article 2442 lapen 751 labang so akam sebenarnya ministry of banking kijatan pon north east along Cape Autonomous District Mizoram long ke thong do lakhel pawi chakma
lapen ke Meghalaya long sidame Khasi Jontia Garo Autonomous Council do lapen Tripura Development Council do lapen Assam long sidame ke tom do PTAD di Mahasau lapen Karbi Anglong di selang camp autonomous district aphan non aja kong deke tom elo dasi aja kong West Karbi Anglong Chamber of Commerce sahin pen Parnisi malom RV kijang langkang lum adim along an arong ahem kijun alang kerap kipajerdam. Vosini phaipli arni nijang Karbi Anglong bitung rengthama constituency lapen rongkhang constituency arlo along Parnisi malom RV kijang kithi parpik ajok langkang lum aher ingtang rak arong adim an West Karbi Anglong Chamber of Commerce tiripi mati Chairman Michael Kramsapen chepater pi ponsi ari sanghwa tumpen jelangsi kisung ke phoka chetong atum do anaphan pangrum si along kijun alang kerap pajerdam. Karbi Anglong Chamber Commerce pen kedeng kon bangke lalo mane bisikoi bangke kijun lang bang kostopik athe lada akoi the pen silang bangke non phong bangke inlum lap thekum lok masih tu bangke mathalo kedong ke dam lapen lak pini chor mung tame penan ke kosto do lapulo asam ini tum chamber commerce bangke lak kijun mak kijun lang bangke ni tum rap nak kusiting right kan besi tum pinyan ke ku bitongan pular mati pen langsi lapu dang nak tum pengak kedan lo silang bangke la keme do atu manam bangke isi mane campaign isi kartun bangke itu kontang ulunda Nah, tumla West Karbi Anglong area ma mate la konaran sina tum kir. Mane langkang lu area lo, area lo. Adim pachini ma ko sodim sikeron ponlo nang litu. Oh, diri tum nagron cheno la bitung charali long kala pula rengkhama, aku benar rondong kala mukasong luar syuting nang rondo. Penon dak bangke tumpreng bang non dak border lo asda amake. Diri tum nang rod padut po aku non dak pendam suko itu kau mesti dam suko. Na pelada ko ana hem tun si dulola dak tum prengalong bana litu non keron ponlong tang la. Non dak bangke hene ke don adon te bude ma kartun nang podang te no head dong kamera pen list kelong podang te don ko ra truck la son si kem long tum an kem do tum an Bukajan Higher Secondary School Counting Center Counting Kechokche Ajok Hurchodut. Vosingni phai player ni Dipu ST Parliamentary Constituency Aparman Bukajan LA Angkang Bukajan Higher Secondary School along Counting Center Counting Kechokche pu Ajok Hurchodutlo. Sonsi Khakrajan LP School PS Lakha Trokebra Hini A Vote Box Open Aero Pupen Ajok Ingpu Pedetlo. Bonta puthot counting judet pen aphisi box ingpu thu detlo lapen ajok radatum ningkang samsi chepakhan pon lapen vote percentage ke batta chetonti pusi radatum pen chethan pon counting aja nda chini lo bolo salam